رمضان يا رمضان رمضان يا Bunların maksatı bilesizler bu ayda özgöcü bir birimlik olsun. Жақынырақ tanışaydı degan maksat menen. Anan bu ayda birbirimizle oylu. Bir ele özü oroza karmaş emes. Hazır tamak aşı çok kişiler, anan köçöde yaşayan, büyü çok kişiler var. Oşolardı dağı jakından oylu, alarga jardan bereyli degen bir maksatımız var. Anan Silk Mektebi her qanday nersede aktifni iştegeni hareket kılıp atabız. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Жыл эле Ороз айында мектеп ушундай ифтар уюштурат ата-энелерге, мугалимдерге. Анан ошо мектепке ыраазычылык билдиребиз. Ошо мектептин дагы тилек максаттары ойго ашсын, балдарыбыз жакшы билимдүү болушсун. Ушинтип баарыбызды бириктирген мектептин дагы өнүгүү өсүшүнө биз тилектешпиз. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة